Դեն baş be programa tünekirna mafezdiya me îro xebertin serpirsekî ku gelek aktual e. Bejin ku çend roj pêş de Mîr Hazim Tahsin Saîdbek axaftinekî da intervyûkî ser Rudaw TV basa çend pirsa kir. Kîjan jî gelek nerazî bûn pêşdanî cemêzdiyên hin Ermenistanê hin jî êzdiyên temamiya dinyayê. Em bêjin ku nenhêrî wekî ew intervyûyê de gelek pirsên nerast hatine gotinê hewrsa jî çend pirs hebûn ku cê rêzgirtinê ne. Em dest pê bikin ji destpêkê. Em bêjin ku axaftina xwe Mîr dest pê dike ji bo çûyîna xwe Şengalê sa jî nava êzdiyên welatê Tirkiyeyê kî derê gelek pirs û problemê wan hebûn. Rastî jî li êzdiyên me Tirkiyeyê cewon problem hene taybetî xaliyê wan axa wan gundê wan destiyan têne girtin û Mîr axaftina xwe de dibêje ku xwe çûye hema cî de ew pirsana çavnaspiye tevî wan pirsa û bi arza dokument ew pirsana hatine bilindkirin cem hikûmeta Tirkiyeyê cê rêzgirtinê ye. Hewsa jî axaftin bona çûyîna wî Şengalê tê kirin em bêjin ku taybetî pêşkeşvanê wî heypêvînî dipirse ku Mîr tu çûyî sa jî sermexberê goristana yekîniya berxwedana Şengalê Mîr dibêje bele ez çûme bal ku ez hesav dikim ku ew êzîdî ne nenhêrî wekî Tevpartiya Karkerên Kurdistanê ne lê ez wek êzîdî wana qebûl dikim. Dîsa cê rêzgirtinê û gelekî baş e ku nenhêrî kîjan partîdan e kîjan rêxistîn e çi siyasetî ve mijûl dibin êzîdî ya pêşê bêne qebûlkirin wek êzîdî. Helbet pirs derece wê qas qolayî nêbiya hergeh axaftin xeberdan bona êzdiyên Ermenistanê tune biya. Em bêjin ku cê balkêşî bû gelo çima hema pirs hate danîn bona êzdiyên Ermenistanê balku em zanin ku diasporan êzdiya gelek in. Taybetî Avropayê sedan hezaran êzdî hene. û êzdiyên Ermenistanê bi hesava xwe nagîjne bezxeberî êzdiyên Almanyayê. Taybetî ji dixeme ji êzdiyên Rûsyayê jî paş da bimînin. Lê hema pirs hate danîn gelo têkiliyê Mîr tevî êzdiyên Ermenistanê hene çûyîn hatin heye û zêde rewşa êzdiyên Ermenistanê çawan e. Kî derê jî Hazim bersiv dide û dibêje ku têkiliyê wî gelekî baş e tevî êzdiyên Ermenistanê esa jî Ermenistanê de 7,000 êzdî jiyan dikin û mixabinî tê gotin ku ji ew 7,000 êzîdî nêzîkî 7 selev xwe eslê xwe de yanî qewmiya xwe miletiyê xwe dibînin Kurd û dînê xwe êzdî 30 selev jî xwe wek milet hesav dike êzdî û dînê xwe şerfedîn. کێشە هەن لەناو هەندێک لە ئێزدیانی ئەرمینیا تا چەند ئاگدارن عیلاقەتان لەگەڵیانە چۆنە؟ زۆر باشە علاقە دیم زۆر باشە تەدید ئێزدی لە ئەرمێنیا 7,000 ئێزدی لە ئەرمێنیانە 7,000 چونکو ئێزدی نەبەست لە عێراقێنە سووریانە تورکیا جۆرجیا ئەرمێنیا ئەڵمانیا ئەمریکا سوید ئێزدی لە هەموو دەرانە بالنسبە ئێزدیەت ئەرمێنیا 7,000 7,000 پەیوەندیتان لەگەڵیانە چۆنە؟ زۆر باشە هیچ ڕێکخراوێک هەیە هەموو ئێزدیەکانی ئەرمینیا کۆ بکاتەوە ینی شوێنێکیان هەیە کۆ ببنەوە تەواصڵتان لەگەڵیانە باشە بەس لە ئەرمێنیا نازانم لە ئەرمینیا نییە سەدا هەفتیشێک دەبێژن ئەم وەکو دیانەت ئێزدینە بەس قەومیەتی مە کوردە بەس سەدا سی دەبێژن میر ئەمە ئێزدینە یعنی ئەوە چەکێ ئەوام بەیناملوانە ئەم بێژن وەکو دیانەت ئەمە ئێزدینە وەکو قەومیەت ئەمە کوردین ئەو دبێژن سەدا هەفتی دەبێژن ئەم وەکو دیانەت ئێزدینە وەکو قەومیەت ئەم کوردین بەس سەدا سی دەبێژن ئەمە ئێزدینە بێژ ئەوە سوتە ئەوەکتەوە بەیناملوواندایە بەڵێ هیچ بڕیارێک هەیە کە سەردانی ئەوانیش بکەیت ئەرمینیا ئینشاءالله 6 هەفتەی دیدی 6 هەفتەیەتی مناسبەك لەوێ هەیە مناسبەکە وان داوەتی من کردیە ئەو کە بە فەرمی دەچیتە ئەرمینیا Belê wê xwe jî dît û bihîst axaftina Hazim Tahsin Saîdbek tevî pêşkeşvanê Rudaw TV. Em bêjin ku vira gelek pirs hene serçem gerekî hûrgilî bisekinin. Dest pê bikin ji wî yekî ku li Ermenistanê 7,000 êzîdî jiyan nakin. Mixabinî sedheyf lê ew pirsa wisa ne. û mîr kengê ew hesava pêşdatîne ji rûîdî tê xanê wekî Hazim Tahsin Saîdbek haş êzdiyên Ermenistanê tune ye. Qet nizane Ermenistanê de çi qas êzdî dijîn. Ya du da dibêje ku êzdiyên Ermenistanê 7 selev xwe Kurd hesav dikin. Ji ku ew jimara hildaye çi jimare kî hesav kiriye. Helbet vira jî şaşîtî û kêmasî heye balku Ermenistanê hesavekî wisa tune. Taybetî Ermenistan jî çawa gelek
دیاسپورن ایزدین ماین دیسا چند کس هنه که خواه سرکردیتی حسافت کن که خواه قومیتی خواه ملتی خواه کرد بینن او پرسه لی حساب وان یعنی جمار وان قناگیش 7 سلفا ایجا کما 7 سلفی هنه سلف پرسه هم هرگه بدانن بر 7 خانه وکی میر حازم تحسین سعید بگ هاش ایزدین ارمنستان تنیه باشه پشکشوان رودا و تیوی پرستده دبیجه گلو ارمنستان رخصینه کی تومری هیه یا ایزیا کو ایزیا رواد به برسوا چیزی تیدان کل ارمنستان تنه گرجستان هیه تایبتی ورته سر وقت کرنه کو خبردان بونا شهرداریا روحانی ایزدیان گرجستان تکران و که گرجستان او رخصین هیه لیم بیجن کو نک رخصتنا دینی یعنی روحانی لرخصتنن جواکی رخصتنن که کار ملت و مجول دبن لارمنستان گله کن دهان رخصتنان سهنه و تایبتی و رخصتنانا گله خدمت ملت ایزدیا کرنه و تفگیر دا وان دایمن خلاصیه که 10 سال پیش دا دست پی بویه تفگیر لاپی میزن بو یا ملت ناسیه لدناوا دیرو که ایزدیان تمامی دنیای دا لحاظم تحسین سعید بگ دبیجه که ارمنستان تشتکی و سطنه گلو چرا سادویجه و تایبتی چرا پس ایزین ارمنستان حاطه کرن ام بیجن که وان 10 سالن خلاصیه لارمنستان تفگره که دست پی بیه با واکرن زیارت و ساجی کارن جواکی که رحمتی آب میرزا پیشانی تفگر سا مزم بو که ایزین تمامی دنیای خادوی تفگری دا دیدن و نه نهری که ایزی کیجان سرچه پرسید خادگرتن یعنی سرچه پارتی بون رخصتن سیاسی بون دیسا خادوی تفگر دا دیدن بالکو تفگر ملت ناسی بون البته کرا لازمه که او تفگر به انداکرن یعنی به سکناندن و نه نهری که دی 3 سال آب میرزا امر خادجیانیه لدیسا او تفگر بردوامه و حتی اینها که زده و زده خورتوه او تفگر ملتیه بس خبری هرگم هلدن وان کمبون خلاصی 20 مهانه ها سال 2022 چند ماه پیش دا لارمنستان که روژا زیارت یعنی طاف زیارت هات درباس کرن هرگه دینا خواب بدن جسدی 89 سلف ایزین مه اروپای عراق سوریه ترکیه حاضر بون اون نشانویه که ایزین تمامی دنیای بالا خاددن دوی تفگری و تخازن تول پروسسا ملتناسیه و پرس خایکرنا ما فیزیا ببن کیجا همه ارمنستان دست ببیه و هلبت همه سانی بوه که دوی آخافتنی دا بحث ایزین ارمنستان حتی کرن و میر حازم تحسین سعید بیگ جی گوت که ارمنستان دا 7 سلف خواه کرد حساب کن نها که گله کسی بیجن ده نها تشته که گوتیه چه پروبلم چه دانه هم خواه ایزیدی زانن و که هم خواه ملتی خواه ایزدی دبینن دینه خواه شرفدین دبینن تایبیتی ایزدین ارمنستانه یعنی بالمه هموتش نرماله البته پرساوسانه لحنه گلک پرسن کور پس خبری ام بینن در باز به چند سال پس خبری 5 سال 3 سال شونده و او خوافتن نسل ویدمی ببینن که میره ایزدیا دبیجه لارمنستان 7 سلف کردن اصل خواده یعنی قومی خواده کردن 30 سلف ایزدی خواه ایزدی حسافت کن اونا نهاری که ایزدین ارمنستان زانن تشتکی ساتنه لیوک دوکومنت گوتنه میر و بمینه تشتکی سایدی سر مدا در باز پیه تایبیتی ایزدین سوویتیا بره دولتا شوره که هر کس مال خواده ایزدی بون گشک زانی بون که قرار وان دین وان قرار دین شرفدین خواهید کرن هر ساجی ملتیا خواه که ایزدی دیدن لیدیسا به دفتر و نویسار و به ارزن که دولت دنویسی دولت شوره وک کرد دادن حسابه و نزدیکی 7 سال که دولت شوره چه بو ما ازیدی وک ملت هاتن امدا کرن مافیان هات بم پکرن و دست پکری سال 1988 اف تفگره که ملت ناسیه چه بو که در رحمتی عزیز عمر و شیخ حسن و گلک خدمتکارین ماین او پرسا بلند کرن و ازیدی وک ملت هات باشخه کرن البته اف پروسس دیسا بردوام دبه و او خوافتنا میر حازم که ناگاته گوتم چند سال شونده وک دوکومنته که بکه دستیوان کسا کد خازن ملت ایزدی بون پکرم کد خازن ملت ایزدی اون دا بکم تایبته و خوافتنه که یوسانه که صدام جاران مسر تلویزیون لالش بس کریم البته قوات سیاسی هنه که همه آرمانج برخدانه ایزدی آسیمیله بکن هن به ریا
کمکوژی ازدیان داد کن هرساجی بریا کمکوژیا سپی یعنی بریا آسیمیله دین ازدیا بیتالت کن ریو رزم ازدیان داد کن و ساجی چاهم دبینن ازدیا یعنی جواکی ازدیا کو دیاسپورا داجیان کن سروان ته حساب یعنی ته گوتن که اونجی اصل خدا کردن البته ازیدی کردن یا ازیدی نه کردن مجاره که گله که مزنه سرچه دهان پروگرام سر لالش تیوی هاتنی آوا کرن و هنه پاره که ملت ما که شکه دانه دوی پرسی لپرانی ازدیا خوزانه دیرو که خواه هرساجی خایدی ناس کریه یعنی نه هیجای که هم هر جار بیجن فلان کسا ها فکره بیوان کسا ها فکره تومری دی هر کس جمع خواه درش کریه که خواه چه ملتیه چه قومیه دینوی چیه لیف پروسیسانا کتین سر ازدیا جاره که و جاره که جی مجبور کن که ام اف پرسانا بلند بکن. بالداوانینه که دوی آخافتنی دا بحثا ارمنستان هاته کرن. بالکودی سبیجم لارمنستان وان 10 سال انخلایزیه تفگره که ملت ناسی هاتیه چه کرن کی جان مافیزیا د پارزه کی جان پرسو پروبلم نزدیا بلند که کی جان ازدی وک ملت و دین شرفدین خواهید که. بوناویه که جی او کسانا کد خازن ازدی آسیمیله بکن بوی رنگیت خازن زیان بدنوی تفگره. لهلبت چوان دبینن امجی وک تلویزیون که سر بخوا اف پرسا بلند کن و دبیجن که او کسانا ناگیجنه آرمانجا خواه بالکو ام هی حشیارم. من بخواستم چند گلیجی بسیکنن سروان پرسا که من دید سر سوشیال میدیا گله کس دست بکرن بنویسن هرساجی به شخصی مرا تلفن کرن و سر تلفن لالش تیوی تلفن کرن و دیگوتن که گلو چرا لالش تیوی دنگی خبریه و اکسان لالش تیوی جی تیویوان سیاسته و کی آقاستش تکرن بیشن که نه جاره که نه دو نجی سدان جاره لالش تیوی اثباتی نشان کردن که مافی زیاد پارزه که بنا ملت ازدیه که بنا خواهی کردن زمان عرف عدد و دین ازدیه لیو کسانه همه دبینن تشته که کارن گوره باوجن لالش تیوی مجال برنادن ور تنه تشته که لازمه بینن برچوه خواه کسین که آقاس خبر دادن حتی روژه ای رو چه کرنه یان بنا لالش تیوی یان بنا ملتیه بنا خبردان کشک حاضرن لبنا گاف کرنه هنده کس. البته ام هیویدارن که اف پرسانا و بین صافی کرن تایبتی میره ازدیاجی که برسمی هایتی قبول کرن چوا خوافتنا خواده بیجه 20 مالن میره هبونه جوانا 17 دنگ خدایوی که به قبول کرن و میره ازدیا لازمه تشته که بینه برچاو و که ازدین دیاسپرا قواتن ازدین دیاسپرا ایرود کارجان پرسو پروبلما صافی بکن و تاوی وان گره که رونه شوره و نکتن رونه شوره هر ساجی فکر وان ببیسه و قدره که ریزگرتنه که بده وان ازدیا بالکو هر کس ایرو خاناست که و باوی خاناست که خیلی اوره پرسه اکشی پیش بینن که میرد بجه دمکی نزیکی هر ارمنستان نزیکی 6-7 حیوا یعنی مها هرگشاش نبن بالکو آخافتن نکی گران تبیستان دنه بجه که هر ارمنستان و لی تکلیف کرنه ام بیجن گلک مخابن که میره ازیا یعنی شورداریا روحانی ازیا بلند روژن گرینگ و یک روژا 20 مهیلون سال 2022 کنگ 10 سالیا آواکرنا قبا ازید بو هر ساجی آواکرنا قبا تاوسی ملک 3 سال تمام بو حاضر نیبون. ام بیجن که او حرد قبجی به دستور شورداریا روحانی ازیا و رحمتی میر تحسین سعید بیگ هاتبونه آواکرن. لیو کسانا حاضر خانه آنین روژ اکیوسا گرینگ پر زیارت نیزدیا که تاوی جماعت ازدی، تاوی ملت ازدی و روژه بده درباز کرن. البته جاری که بیشن که بالداوانی نوی که کسانا خپاش دخن بالکو همه لارمنستانه همه بر زیارت نیزدیا تاو ملت ازدی خواهی کرنه معاف ملت ازدی هر ساجی خواهی کرنه عرف عدد زمان و دین ازدیا تکرن چجی البته گلک طرفا را تست ناده. بمینن خیرو خاشید دا نکفنه نوا پراواکاتیای و ام هویدارن که اف پرساوی دمکی نزیک به صافی کرن و هر کس و ناز بکه خواه و باوی خواه.